dusome yaba igifaransa ikinyarwanda icyongereza. Rimwe kabiri gatatu tuvuge cyane no tujyanira n'umuntu wa microphone. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Tuvuga cyane ngo amen. Amen. Twicare twuvugane kuri aya magambo. Natwumve mu cyongereza. The Egyptians pursued them, and all Pharaoh's horses and chariots and horsemen followed them into the sea. During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and crowded at the Egyptian army and threw it into the confusion. Tuvuga cyane ngo amen, hallelujah. And you say amen, hallelujah. Mu gicuku cya nyuma In the last watch, Uwiteka yaneshereje Abayisiraheli. the God of heaven overcame for Israel. Here, bari bageze ku ndunduro. they reached the final point. Ndetse bari bageze kure cyane. And have reached far. Mu by'ukuri Mose yarababwiye ngo duhaguruke. Moses said them, let us go. Duhaguruke tugende. Let us stand and go. Uwiteka agiye kutujyana. And God is taking us to another place. Icyabaye ni kimwe. What happened is one. Abanyegiputa ku munsi bari bagiye guhaguruka Abayisiraheli. The Egyptians that they were standing for Israel. Nibwo babagiriye nabi cyane. That's when they run to them. Ndetse bakaza imibabaro myinshi cyane. And they struggled and they pained them so much. Bigera aho ngaho Abanyegiputa barasara cyane. And reached a time the Egyptians were running back. Abayisiraheli bahindukirira Mose baramubaza ngo Mose. And Israel turned to the Moses and asked Moses. Bitugendekeye gute ibi bintu y'uceceka? What happened and you're seeing it and you just keep quiet? Tugakomeza tukikorera uburetwa twari kugaceceka. We are still persecuted and you're quiet. Mose arababwira ngo nimuceceke mugiye kubona agakiza And k'Uwiteka. Moses said that keep quiet, you're going to see the salvation of God. Byukuri igihe cy'Imana iyo kigiye kwinjiramo. When the time of God is coming close, Habanza igicuku cyane. there is a watch, the last watch of Igihe night. cy'Imana iyo kigiye kugusohoraho. When the God's time is coming over to you, Habanza ikindi kintu gisa naho kigutera ubwoba. there are some things come to you which intimidates you so much. Ariko inyuma y'icyo gicuku cyane. But behind that Haba hari last izindi night, mbaraga. Haba hari ukundi gukomera. Haba hari ukundi kwaguka. Kuko Imana ibanziriza mu gicuku cyane. because God comes before the last watch of night. Faraho wawe ntabwo yapfa igicuku cyane na gitaha. Your fellow cannot just die before the last night of watch comes. Umunsi arababwiye ngo duhaguruke tugende. By the time they said, let us stand and go, Mose arababwiye ngo tugenderane. Moses said, let us go together. Arabajyana. And he took them. Bwabajya imbere. And he was before them. Ngo bageze mu butayu. When they reached in the desert, Icyabaye ni kimwe. what happened is one. Faraho nawe akusanya ingabo ze. Also Pharaoh gathered his sons. Aravuga ngo uyu ni umwanya wo gutsemba And Abayisiraheli. said, this is the time to finish all the Ntabwo Israel. muzongera kubabona You ukundi. will never see Israel Ariko again. umunsi Faraho yavuze ngo agiye By kubatsemba. the time the Pharaoh said, Ni nawo munsi finish Uwiteka yari agiye gutsemba Faraho. that's the time when the God was going to finish Pharaoh. Icyabaye ngo barazamutse aho tugende. What happened to them? What when they reached there? Mu gihe bageze mu butayu. When they reached desert, Barebye inyuma. when they turned back, Babona Faraho aje n'amagare they saw n'amafarashi. Pharaoh with horses and horsemen. Bahindukira nanone Mose. And they turned to Moses. Baramubwira ngo mu Giputa nta asibayo. And they said, in Egypt, is there not the Pharaoh? Ni iki gituma ugiye gutuma dushirira mu butayu. Why is it that we are going to die from desert? Arangira arabwira ngo nyabuneka nimuceceke. And he said, just please bear with me, keep quiet. Iturize ubona agakiza k'Imana igiye Just keep kukuzanira. quiet and you will manifest God's salvation. Icyabaye ni kimwe. What happened is one. Arababwira ngo dukomeze imbere. I was not let us continue. Imbere yiwe hari inyanja. Before him was the sea. Inyuma yiwe hari Faraho. And behind was Pharaoh. Oh, Byari biteye ubwoba. it was so much making them Imbere afraid. yiwe hari inyanja. Before they were sea, Inyuma yiwe hari Faraho. behind was Pharaoh. Kandi Faraho yaje yihuta. And Pharaoh was coming. Bibiri iravuga ngo Imana ibonye ko Faraho yihuta cyane. When God saw that Pharaoh was just rushing, Ituma marayika wayo and sent his angel ngo akure inziga ku magare yabo. and took over everything that Ngo was bituma there. amagare yabo akururuka cyane. And it continued, it makes their horses Reka go mubwire slow. icyo
pushing cyabaye you. ni kimwe What happened is one. ntabwo byahagaritse Farawo It didn't stop Pharaoh to nubwo continue. inziga bazikuye ku magare So they slowed the chariot. ariko ntibyavuze ko Farawo adakomeza But it never stopped Pharaoh to nubwo continue. Imana yagukubitiramo akantu So gatoya God can just give you ntabwo something. bivuze ko Satani yarekera It gukora doesn't mean that Satan has stopped nubwo working. Imana yagira ukuntu yakugenzera So God can do ntabwo something for bivuze ko you. Satani atazakunyeganyeza It will never stop the devil to shake you. ariko igicuku cya nyuma Imana igiye And the kwigaragaza last watch of night. igicuku cya nyuma Imana igiye And gutera the inzira last watch of night, God is going to give you a cyabaye ni kimwe What happened is one. Imana icyo yakoze rero What God did, ibwira Mose ngo Mose ufite iki He told Moses, what do you possess? Mose aravuga ngo njyewe ufite inkoni mu And maboko Moses yawe said, I have a stick in my hand. arangije abwira Mose ngo none ni iki kiguteye ubwoba ufite inkoni And I said, what make you be afraid? Yet to hari have icyo yasobanuraga There is something which I'm trying to tuvuge explain. cyane ngo haleluya And it is something hallelujah. iriya nkoni yayigejeje kwa Farawo ihinduka inzoka When he took that stick to the Pharaoh, it turned to be a snake. imira za nzoka zose It swallowed all the snakes of Pharaoh. aramubwira ngo ese ko ibitangazo bifite mu ntoki And was just telling him, you are possessing and you're urimo uratakira iki kandi ufite why are you lamenting yet you have fata iyo miracles? nkoni uyirambura iraza kunywa ayo mazi yose Just to strike that stick, it will just take all that waters. vuga ngo amina And you haleluya please declare, Lord, hallelujah. iyo wafashe inkoni yawe When you're holding your stick ukayirambura and you stretch it, nta yindi nkoni dufite usibye kwizera there is nothing we have like a stick apart from pain. ariko tuvuga cyane ngo haleluya Can you please say hallelujah? Hallelujah. There is nothing we have apart from the stick we have. It is faith we have as our stick. iyo wemeye yuko uzapfa urapfa If you allow that you will die, you die immediately. iyo wemeye ngiri igicuku cya nyuma uje nuza kuva ko hari Imana y'imbara ukemera ko ubutayu bukumira burakumira When the last watch of night comes and you accept that your weight be swallowed by death, it will swallow you. mu gicuku cya nyuma ntabwo umuntu ataka ahubwo mu gicuku cya nyuma urategeka urabavuya ndakomeje komeje mu rugendo But you command. uravuga kama mbaya You say whatever that naendelea is. mbele I'm going far. ariko tuvuga cyane ngo haleluya Can you preach? Hallelujah. mu gicuku cya nyuma niho Imana iba igiye kugukwaguriramo In the last watch of night, it's where God is expanding you. cya gihu cyagendaga imbere That one that were going before them, noneho cyagira inyuma and it went behind. abanzi babo ngo babone umwijima uracuze And now the enemies could see the darkness already. yareba imbere hakabona harabona neza When they see straight forward, they can see aho light. inyuma yabo umwijima uracura When they see behind, they can see darkness. reka mubwire inshuti yanjye Let me tell you, my friend, hari icyo Imana igiye gukora mu there buzima is bwawe something God is going to do in your life. byanga byakunda Please come what may. Come what kandi may. Bibiliya muri Yesaya 46 The Bible says in Isaiah 46, iravuga ngo icyo yo yitumye it yuga says, what he has said himself, iragikora he will fulfill it. ntawe uyikoma mu He nkokora will never will shake his hand. ntawe uyikoma mu He will nkokora never shake his hand. iyo yavuze ngo iragukishije If ibigukishije we say that we will next to iyo yavuze ngo you, irakuzamura you irikuzamura say when I lift you, he lifts you. aho byatariho hose ariko irakuzamura What can may, he will lift you. vuga ngo haleluya Can you please say hallelujah? mu by'ukuri Imana ikunda kuvuga itangira ikavuga n'iherezo ariko ntivuga hagati In fact, always God can try to say about the starting point and ending point, but he will never say in between that. impamvu Imana idakunda kuvuga hagati ni uko wagira ubwoba The reason why God cannot tell you about what is in the middle of the journey is because you can become afraid and you die. wagira ubwoba You can be intimidated kubera yuko umwana w'umuntu agizwe n'ubwoba because the Son of Man is made of intimidation. ubu ngubu yatubwiye ibyo umwaka utangira kubwira n'ibyo uzaheruka And he told you of how the year is going to begin and how it will end. ariko ntiyakubwiye ingumu uzarya mu kwezi kwa But gatanu he never told you about the punches you get in the middle of the ariko mu year. by'ukuri June. kubwiye ingumu uzaryamo When can tell you, bring you for the punches you get. watangira gupanika mu kwa You can panic from January.
hari abantu bari kuki badutungura oya yibitubwira mbere mu kwa gatandatu byari kuba intambara irenze iyo turimo. They try to they don't inform us early, they just tell us immediately, they don't prepare for us. If he has told us last time, we could just... God is a minister of intelligence. He has the way he creates something and he has the way he can put things in line. Job, at one time Job had to go come and we agree, or we can go in agreement. And you get ready, we shall have a conversation in the evening. Job was very rude and said, you sit and we talk. And before you speak, let me just tell you simple things, two simple things. And he even asked Job that where is the world or the earth standing? I said, I don't know where it stands from. I said, you don't know where the earth stands. And he said, where can I hide? Where I put that? And during the day, where do I restore? Or where do I store a day? And Job said, normally I used to eat you, but today I saw you by myself. Say it and shout hallelujah. Friend of close. In the last watch of night, everyone can go out. In the last watch of night, everyone listens to the way in the last watch of night. If you're even standing in that truth, in the last watch of night, you don't have anyone. In the last watch of night, you cannot speak and they are in the last watch of night. There is nothing you can agonize and but let me tell you, there is somewhere where coming from, and there is somewhere going. Yes, Praise to Jesus so much. When the last watch of night of sickness came to you, you can just become tiny. When you read somebody, did you get an information? It's infected. It is that's is infected. And when you are being tiny and you're getting out of being tiny and you grow fat, and they say, did I tell you? You see, it's just taking in the other terms. In the last watch of night, if you're putting up, they cannot fit you. If you want even the clothes, the lads can come and tear. You can just feel it. You have a dread. You are coward in your heart and you don't know where it's coming from. Where I used to bring to get money from, it can also close. Those who used to call you, they'll stop giving you calls. And those who used to feel mercy for you, they say, please bear with me, I no longer have mercy for you. And when just praying and you're praying as if that the prayers are not going beyond the roof. You just pray because you're supposed to pray. You just sing because you're supposed to, but you don't feel doing it. There is a time when you can just because it is just as if you are exercising. You're just dancing because they dance, but you have no reason to dance. The last watch of night. But may God be praised. God overcame for us.
gicuku cya nyuma Elijah came to the last watch of night abwira Eliya ngo Eliya we and told Elijah, hari icyo musaba there's something that I ask you. ndagusaba imigabane ibiri y'umwuka I ask you the two portion of the spirit. aramubwira ati gusaba imigabane ibiri And y'umwuka as if you ask me the two portion of my spirit, ukanure cyane you can watch carefully. kandi ibintu byakomeye And things were tough. kandi ubwo mubwira ngo kanure cyane hari harimo serwakira There was there is that kind of wind which was hari harimo imiyaga ikomeye the cyane wind was so hard and rotating. ariko aramubwira ngo kanure And cyane was saying, watch carefully. Imana igiye kukuzamura When God is going to lift you, habanza Kadeti it can come for cadet, that course, cadet course. ntabwo Imana ari umusivili God is not a civilian. Imana ni umusirikare God is a soldier. habanza Kadeti Cadet comes first. hari aho uva hari aho ujya ahubwo biterwa n'uburyo wabyitwaye There is where you're coming from and where you're going. It depends the way you will handle yourself. kandi igicuku cya nyuma cyaje When the last watch of night comes, Imana iba yazamuye iminzani myinshi ku bantu God can just lift his weight. iyo umuntu akuvuza nawe uri mu gicuku cya nyuma When someone speaks all the others to you and you Imana iramureba ikumirwa God can see you in this kubera yuko scared. nawe aba agiye kukijyamo Because you're also going to that way. kuko murasimburanwa You're just exchanging. umva mubwire nubona umuntu ari mu gicuku cya nyuma ntuzamuseka Let me tell you, if you see your hari friend- igihe uba ugiye kumusimba If you see your friend in the last watch of night, never laugh at him. Just keep quiet because you're going to find him or her there. murahora mu mwenda umwe hoya ntuzavuga umwenda umwe ahubwo uzasenga Imana imuha umwenda He's ever in that one clothes. Just pray for her or him to get another clothes. mu gicuku cya nyuma uzirinde kuvuga mu gicuku cya nyuma ahubwo uzasenge In the last watch of night, never spoke or among someone. Just pray. abantu benshi bicwa nuko mu gicuku cya nyuma bisobanura Many people in the last watch of night, they don't explain themselves. They don't ask. ugasanga arimo arisobanura It's just going to explain on mu gicuku themselves. cya nyuma umuntu nagavuga ahubwo uratuza In the last watch of night, someone iyo doesn't. utangiye kwisobanura umuntu akubwira ibindi If you explain on yourself, what someone will mu tell gicuku you. cya nyuma uratuza Imana In ikagusobanura the last watch of night, utuza Imana igusobanure utuza Imana ikwisobanurire iyo wisobanura iyo wisobanuye wisobanura nabi iyo wivuga wivuga nabi ariko reka Imana yonyine izagusobanura izagusobanura neza abantu bamenye ko iyo yaguhamagaye cyane haleluya people already know that God called you. ntukisobanure Never explain yourself. ese ko wananutse ukuntu kuri Imana uzi ko mve muri malariya You're not becoming too tired. You can see that I had malaria. none se urumva donc ariko ukanura nk'umuntu usamba So someone who can just watch someone who fornicates. ni ukuri pe biheruka nko mu ki I lost it on so there's a summer season. uvuze ngo biheruka mu ki Summer. usanzwe ubikora Yeah, nobody always do so. umuntu nagagufatira hadagufatira mu bisobanuro mu muhanda Someone will catch you from the explanation you given out. vuga cyane ngo haleluya Can you say hari hallelujah? ikintu kimwe Yesu Kristo yakoze There is something that Jesus did ageze kwa Pilato when he reached at Pilate. kukwera mu gicuku cya nyuma While he was the last line of Pilato the aramubwira ngo ese ubundi uri umwami w'abayuda and the Pilate asked, are you a king of Judah? Yesu nta kindi yavuze You know, Jesus didn't say yavuze that. ngo wakabimenye se He said, you knew. nta That you kindi knew. vuga cyane ngo haleluya And you can say hallelujah. bari mu gicuku cya nyuma ku musaraba When I was in the last watch of night at the cross, hari igitangaza Imana yakoze mu gicuku cya nyuma there is a miracle that God performed in the last watch of night. bafashe ikirangantego bagishyira hejuru The whole the flag. barandika dore ngo uyu ni umwami w'abayuda And then they wrote that this is the king of Judah. abafarisayo bajya kubwira Pilato The Pharisees told the Pilate, baramubwira ngo niki cyatumye wandika ko ari umwami w'abayuda
Imana yanditse what God wrote. kandi abafarisayo bari basubiye bamubwira And the Pharisees has told him that mugende mu bisibe n'agaciro umwami w'abayuda. go and Rab is no longer a king of Judah. Yesu Kristo yagiye no mumva azi neza ku mwami w'abayuda. Jesus also went in the grave knowing that he is a king of Judah. Yapfuye. He's dead. Ku munsi wa gatatu On the third day, marayika w'Imana aramuzura. the angel of God rose him. Abasirikare bagiye kubwira Pilato. And the soldiers who went to Pilate, Baragiye baramubwira ngo umwami w'abayuda yakoze iki? he went and said that king of Jews is now he rose up. Ariko bari tugaterera cyane. Haleluya. Imana ishimwe icyo yanditse bayacana. May God be praised what he has wrote. Imana gutekereza ni cyiza si kibi. What God is thinking thought of you, it is good, not for bad. Kandi cyiza kiva mu kibi. And a good thing comes from a bad thing. Igihugu cyacu kugira ngo kigire amahoro twari tuvuye mu ntambara. A nation to have peace, we are coming from war. Muraho yemwe. Kugira ngo umwana akikirwe nuko mama we abavuye mu gisi. For a baby to be held as a baby, it's because her mom is coming from the labor. I had to experience the labor pain. Mu gicuku cya nyuma Imana ibiguhaye amahirwe yo kuyikorera. In the last watch of night, God has given a chance to serve you. Nta kindi bikoze ibiguhaye amahirwe yo He kuyikorera. just gave you a chance to serve Him. Kuko marayika w'Imana amanukana n'igitabo abari kubara akantu ku kandi. Because the angel of God comes with a book, it counts everything. Imana iba yadusuye. God has visited us. Hari ikintu kimwe kijya kishimisha muri Bibiliya. There's one thing which always amazed me in the Bible. Umunsi umwe Abayisiraheli babwiye Mose ngo ibyo bintu uri kumbwira ngo hora ikuvugisha. And one day Israel told Moses, those things you normally speak, that God always speaks to you. Ibi bintu byikuremo. These things, can you please take out of you those kind of things that always God speaks to you? None se nimba ari ku musozi twese twagiye tukayiyumva. And if it is at the mountain, why can't we go on and we hear from Him? Arababwira ati none nuko bigenze. I said, hey, that's the way it is. Yes, mugende mwitegure. Okay, you go and get ready. Abiyuhagira mwiyuhagire. And those who shout and shout, those who are getting prepared, get prepared. Twese tuzajya ku musozi. All of us shall go at the mountain. Ati ibyo ngibyo turitegura. And we are just ready for that. Ibyo bintu bya Mose n'iterabwoba turabihaze. Those intimidating things of Moses, we are tired. Ejo tuzazinduka tuzajyana. Tomorrow we are waking up early, we are going to. Bose barazinduka. All of them, they wake up early. Bageze munsi y'umusozi. When they reached near by the hill, Umuyaga uraza. the wind came. Bagiye kuba mu bimuba ngo po. Therefore the thunder was that shouting. Bose baravuga ngo none se. They was like, Ati none reka mubwire rero and Mose. so Moses said, let me tell you. Mukanya katabongera kuba mu kintu cyayiritse musozi batigite ngo. And also had another thing shaking, the mountain was shaking. Turagusabye tubwirire ngo. And we request you go and tell him Gahunda twari dufite turayisura. that the plan we had, we shall not pray. Tusubiyeyo aho ujyayo. We are going back then. Go there as we used to go. Ibintu by'inkuba n'imisozi gutigita ntitubimenye. Things of thunder shaking and the other things shaking. Ujya wigira nimba ari uko muvuga ujyayo. If there is a way you speak to him, just to go there alone. Hari ibintu biherekeza Imana rero. There are something that requires God. Imana igira ingabo ziyiherekeza. God has one that always backs him. Igira inkuba igira ibintu biteye He ubwoba. had thunder and something which intimidates. Yagiye kuza hari ibintu bikubita. When he's going to come, there something which comes and shakes. Buriya reka mubwire iby'isi bitwigisha n'ijoro. Things, worldly things can teach us here. Uzarebe umubyeyi wacu iyo agiye gutambuka. You see, when our parent is going to pass, Habanza moto. there comes a motorcycle. Nayo igenda ivuze It comes shouting, ikavaho. and he goes away. Hakaza indi modoka. And comes another vehicle. Icara amatara umva niyo waba utazi ikigiye kuba. If you are not aware of what is going to happen, you can just stand and Iyo nayo iragenda n'indi. another comes, another comes. Nibiba biteguza umuntu ugiye kwacu. It is preparing the someone who's not Nakubwira ko pastor. n'Imana nayo hari ibiteguro. That's why I tell you there's something that prepares for God.
vuga ngo haleluya. Shout hallelujah. Umwami wacu yagiye gutambuka nabyo hari ibihazo. When our king is going to walk Muri mbere kandi sasa yaje ari umunyantege nke. but the time God Jesus came as a weak person. Afite ingabo zikomeye. In heaven had great soldiers. Y'Imana imanutse rero. When God comes down, Imanukana n'ingabo zikomeye. He comes with great Reka strength. tuvuge cyane ngo haleluya. Let us shout hallelujah. Ariko hari umuntu uri hano uvuga cyane ngo Imana yagira. Let someone who says that God is here. Hari abazi ko rero tuvuga ngo Yesu ngo wavukiye mu buvure ngo Yesu ngo ufite Yesu They always arakomeye. say that Jesus was born from the board. Jesus is great. Afite imbaraga. He has power. Yagiye Satani ngo ubundi nge nabishatse. He told Satan that when I want, Nahamagara batoyo I can call a battalion, zo mu ijuru. the battalion of heaven. Mu kanya gato baba basiriba. In a short period of time, they can crush you. Ariko ntabwo aricyo cyaza. But it's not what brought me. Yesu wacu arakomeye. But Jesus is great. Nubwo uri mu gicuku cya nyuma ntabwo bivuze yuko Imana yacu ngo yarekeye aho gukora. Although you are in the last watch of night, it doesn't mean that our God has stopped working. Imana yacu irashoboye. Our God is able. Tuvuge cyane ngo haleluya. Let us shout Imana hallelujah. yacu ishoboye. Our God is God of possibilities. Ahubwo wowe tegura mu gicuku cya nyuma uyikorere kurenza uko wigeze You just kuyikora. get ready in the last watch of night. Serve Him than the way you have ever. Uyiha agaciro kurenza uko wigeze kuyiha agaciro. Give Him value Uyitangiye kurenza uko wigeze kuyitanga. sacrifice than anything that ever you have done. Uyihagarare kugeza igihe iyo bwanyu izavuga ati mwana wanjye Stand to Him until He say, my child, nakubonye. I've seen you. Oh haleluya. Hallelujah. Cyane haleluya. That's more hallelujah. Tekereza ku by'Imana yagukuyemo mu gicuku cyane. Think of what God got you out from that last watch of Bigutera night. imbaraga y'Imana And it izakora. will strengthen you for what God is going to do for you. Reka mubwire Satani akwibutsa iby'Imana akwibagiza iby'Imana yakoze. Let me tell you that devil can make you to forget of what God Cyagiye has done. wawagukiwe cyagiye aranga. By the time when Bruce was Cyagiye done for you, bose bari bakuvuye abantu bose by the time when every people abandoned you, Imana ya Isirayeli the yakwiyeretse. God of Israel Imana ya found you. Isirayeli yabanye The nawe. God of Israel has been Iyo there. rero yabanye nawe muri icyo gihe. That God that has been Niyo there. none yongeye kugukura mu gicuku. Is the same God is going to rescue you from the last watch of night. Ntabwo izatureka n'izaduhana. He will never leave us, He will never abandon us. Ariko komera mu gicuku cya nyuma niko bigenda. But be courageous, that's how things are in the last watch of Mu night. gicuku cya nyuma umuntu wese aba yifuza kumenya uko ubaye. In the last watch of night, everyone wants to know how you survive and how you are. Ese uriya muntu uko yibana ubundi abaye hafi. And so that people stays alone. How does he survive or she? Ubu ugira ngo se umuntu abaye hafi ko yibana ukagira ngo hari n'atanu yakohereza. Did you say that how does this person survive? He didn't even give them five. A coin of 5. Yambara ate we? How does he dress? Ibyo ntuzarikanga kuko ni igicuku cya kangahe. Never get scared of those because it is the last watch of night. Icyo nkundira Imana. What I love from Imana iturira mu gicuku cyane. God can protect us from the last watch of night. Abatubonye bakabona turasa neza. And those who say we can see we are looking right. Ukubonye wese akabona urakeye. And whoever sees you, you're smart. Hari n'uvuga ati none wararangiye ahubwo akaba ari bwo akomera. And then you say you're now perishing, and that's where you will be strengthened. Vuga ngo amen haleluya. Say amen, hallelujah. Muhumure. Imana yacu irashoboye. Be comfortable, God is able. Bwira mugenzi wawe ngo ariko niki kiguteye ubwoba. Tell your friend that what intimidates you more, what is scaring Icyo you. yagukuyemo nicyo gikomeye kurenza ibindi. Where he picked you from, it was that one who can pierce you more. Kandi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. And what I did was so great. Ubundi ni butoya. So other things are just be a minor. Ntugakubite Satani ngo noneho utangire ugirira ubwoba abarozi kandi ari ababoyi ba Satani. Never beat Satan or the devil, and you being intimidated by some of the witchcraft, those witches, because those are what are maids of Satan. They are just maids. Ikindi nababwira nuko nakubwira ngo ibihe byose Imana iba yarabiguteganyije. And another thing I can tell you, all seasons, God has provided you for seasons. Ariko muri ibyo bihe Imana nanone igendana n'umwana w'umuntu. In that season,
God works with the Son of Man. ibiri kukureba nimba uyumvira, He's just watching you whether ibiri you are kukureba humble. nimba ugikorera nyakuri, Is that watching you whether you're serving ibiri Him in truth. kukureba ikugerageza, And watching you as He tests you. ikubwira ngo unkorera kuko naka yankoreye cyangwa unkorera ku giti You cyawe. serve me because someone served me too, or you serve me on your own. Mu gicuku cya nyuma ni naho haba harimo umunzani. In the last watch of night, it's where there is weight. Imana yacu ihimbaza. May our God. Icyaha uyu munzani ariko arya narabihanuye koko yewe. This measure, this way. Muribuka ko twabivuze tariki ya mbere. You remember at first we said so. Umunzani rero ntuzatuma umunzani Imana igushiraho cyangwa ishiraho buri umwe wese. Where or a measurement wherever is measured from. Nigushira ku munzani ngere imirimo yawe ize gusanga yabaye down. When He puts you on the measurement and to weigh your measure and He finds Yareba amasendesho yawe down, yareba ububyutse bwawe down, yareba uburyo uhimbaza byose byabaye down. when see your prayers, your revival, everything, you're down. Igihe cy'igicuku cya nyuma niho igihe cyo kubyuka mu gasa. By the time of the last watch of night, that's the time of just getting strengthened and you Nacyo gihe cyo kugira ngo wegerane n'Imana. and that's the time of coming closer to God. Nacyo gihe cyo kwitanga cyane. And that's the time of sacrificing. Ni igihe witanga mu buryo bw'umubiri, ni igihe witanga mu buryo bw'umwuka. That's the way you sacrifice in the flesh and you sacrifice in the spirit. Mwire mukuntu kwegera umubwire ngo jya witanga mu buryo bwose. Then tell your friend that sacrifice in all ways. Mwongere murebe umubwire ngo nkunda cyane. Turn to your friend and say, please love me. Ndebe yere kubera urukundo ruke ruba mu bantu bavuga gake. Because of the Mwongere mubwire ngo nkunda cyane. tell him that love me. Mwongere mubwire akanyuma ngo ihangane nkunde cyane. Please try and love me. Yego mwihangane. Please. Ntibazongera kukurebera mu ikote urakomeye. They will never see me in the Ntibakurebera mu ishati urakomeye. They will never see me in the Icyo shadow. yanditse What he wrote is ariko nyamara munahari. I prophesy. Icyo yanditse He wrote. What he wrote, nta muntu uri bugisubize inyuma. no one will take it back. Hagusa mugenzi wawe mubwire ngo icyo yanditse. Can